Dobar dan, dragi učenici. Za danas je predviđeno da radimo tekstualne procesore. Malo preciznije rečeno, u pitanju je program Word. Vi ste kao učenici 5. razreda imali mogućnost i prvi put ste se susreli sa programom Word na času informatike, odnosno osnovi tehnike i informatike. Danas ćemo učiti malo nešto više o tome, napomenut ćemo stvari koje smo prošli prošle godine i da se upoznamo sa radnim okruženjem Worda. Prije nego što krenemo sa radnim okruženjem, napomenut ćemo samo jedno, a to je da je Microsoft Word program za obradu teksta, da je to proizvod kompanije Microsoft i da je sastavni dio programskog paketa Microsoft Office. Naravno, on nam omogućuje uređenje i oblikovanje teksta po našoj želji ili onako kako nam treba. Kada kreiramo novi dokument, kao što vidimo ovdje na ekranu, za primjer smo uzeli predložak praznog dokumenta, new, odnosno blank dokument. Možemo vidjeti da je Word podijeljen na više logičkih cjelina i to da gornji dio znači zauzima traka, odnosno ribbon koji se sastoji iz više kartica ili tabova, kao što su home, insert, design. Ako preciznije pogledamo Word, vidjet ćemo u gornjem lijevom uglu prvu od kartica, odnosno file. Ovdje se nalaze komande kao što su komande za otvaranje novog dokumenta, znači kreiranje novog dokumenta, new, open, otvaranje korištenog, već korištenog ili dokumenta koji želimo nastaviti obrađivati, naredbe za sačuvanje dokumenta, naredbe za pretvaranje u PDF, ovdje vidimo listu nedavno otvaranih dokumenata, kao i templates, odnosno neke od gotovih predložaka. Njih ima nekoliko stotina na stranici Microsofta, tako da vam je potreban internet da ih pregledate i da odaberete neki koji vam trebaju. Izlazak iz menija file možete vršiti tipkom escape ili jednostavnim klikom na ovu ovdje strelicu. Vratili smo se nazad u Word. Drugi dio je traka sa alatima za brzi pristup, odnosno instant access. Ovdje se nalaze komande koje se često koriste, na primjer memoriši, undo, znači vrati nazad, poništi operaciju, print, preview i tako dalje. Također je moguće urediti i formirati skup vama omiljenih komandi koje su vam neophodne u radu sa Wordom. Treća stavka je naslovna traka, to jest ovaj tu dio koji pokazuje naziv dokumenta koji je otvoren ili koji se obrađuje i naziv, naravno, programa. Četvrta stavka su kontrolna dugmad koja su sastavni dio svakog prozora u operativnom sistemu Windows. Njihovu funkciju smo također ranije naučili, pa se nećemo ništa zadržavati posebno na njima. Peti dio je radna površina, to je prostor koji uređujete i ima izgled praznog papira. To nam je ovaj tu, znači bijeli dio, to je radni dio Worda. Šesti dio su horizontalni i vertikalni klizači. U našem slučaju aktiviran je samo vertikalni klizač, dok se po potrebi aktivira i horizontalni klizač. Dalje imamo statusnu traku, ovaj tu dio. Znači u statusnoj traci nam se pokazuju neke od osnovnih informacija o dokumentu koje se uređuju, kao na primjer broj stranica, broj riječi u dokumentu, koji je jezik aktiviran i tako dalje. Dugmad za prikaz izgleda radnog dokumenta u Wordu su smještene tu i ponuđene su nam tri najčešće korištena pogleda na dokument, i to read mode, print layout i web layout. Nakon toga imamo zoom, znači koji je odmah smješten do. Zoom nam omogućava da povećamo ili smanjimo pregled dokumenta
ukoliko nam je to potrebno. I 10. odnosno najvažniji dio je alatna traka, a to je ovo tu. Znači ovaj dio Worda. Rekli smo na početku, znači da su alatne trake podijeljene u kartice, znači ili tabove, gdje svaki tab sadrži određen broj alata. O ovim alatima ćemo se nešto kasnije upoznati kroz daljnji rad. Ono što je bitno napomenuti da svaka kartica unutar sebe sadrži mnoštvo opcija koje su podijeljene unutar kategorija. Evo reći ćemo ovdje u kartici Home imamo opcije, znači unutar kategorije font koje se odnose samo na uređenje fonta, odnosno direktno uređenje teksta. Ono što je bitno napomenuti u ovom našem slučaju je to da kategorija unutar neke kartice, za primjer smo uzeli kategoriju font ili paragraf, se sastoji od više opcija, ali one nisu mogle biti prikazane ovdje zbog cjelokupnog pregleda i izgleda same aplikacije, ali tim dodatnim opcijama znači možemo pristupiti putem ikonice koja je smještena u desnom donjem uglu kategorije. Evo je tu. Znači nju kad kliknemo dobijemo, uzeli smo za primjer, znači dodatne opcije koje se odnose na uređenje fonta, odnosno oblikovanje teksta. Za dodatno prilagođavanje radnog okruženja Worda možemo naći neke od opcija koje se nalaze unutar kartice ili taba View. Na kartici View možemo odabrati između 5 različitih prikaza dokumenata, iako je print layout, znači kategorija Views, iako je print layout najučestaliji način prikaza dokumenta, vjerovatno zato što je on postavljen tu kao zadani način, što bi se reklo defaultni način prikaza, i ovi ostali pogledi imaju svoju svrhu. Uzet ćemo za primjer read mode. Ukoliko aktiviramo read mode, upalit će se način za pregleda za čitanje, ali u njemu ne možemo uređivati dokument. Ovaj način se pokazuje odličnim za tablet računala i sama prijenosna računala, odnosno laptope ili ekrane ili uređaje sa ekranom osjetljivim na dodir, odnosno pametne telefone. No prilikom gledanja dokumenta na računaru uglavnom korisnici nisu zadovoljni ovakvim prikazom. Jedan od razloga je to zasigurno što se točkić, ukoliko želimo pomjerati dokumente gore dolje, znači ovdje se to vrši horizontalno lijevo desno, i druga stvar je to da ne možemo u ovom pogledu uređivati dokument. Znači moguće je samo čitanje. Iz ovog moda možemo izaći na dva načina, i to klikom na View, Edit dokument, vratimo se u Word. Kad smo već unutra, još jednostavnije je dovoljno pritisnuti tipku Escape na tastaturi i vratimo se na prethodni mod, odnosno print layout. Standardni ili podrazumijevani način pregleda dokumenta, odnosno print layout, će stvoriti pogled koji se uvijek prikazuje, gdje je prikazana bijela stranica na kojoj uređujemo tekst. Tu se nećemo nešto puno zadržavati zato što ili što ćemo ga često koristiti. Treći način pogleda dokumenta je web layout. Web layout će stvoriti pregled sličan pregledavanju internetskih stranica. Dokument, odnosno bijela radna površina, je proširena skroz od lijevog do desnog ruba. Četvrti pregled, outline, omogućava pregled i uređenje dokumenta s naglaskom na strukturu dokumenta, gdje nam je olakšana manipulacija sa odlomcima u dokumentu. Izlaz iz ovog načina pregleda, znači vršimo klikom na Close Outline View. I peti i ujedno zadnji pregled je draft.
Draft omogućava uređivanje formata teksta bez potrebe za prikazom kako će sve izgledati prilikom printanja dokumenta. Ovaj pregled je zamišljen da izbaci dodatne opcije uređenja teksta i fokusira se na najjednostavniji ili pojednostavljeni prikaz izgleda stranica uređenja teksta. Ono što se mora naglasiti u ovom pogledu je da se neki elementi poput zaglavlja i podnožja stranici i slika neće prikazivati. Znači ovdje se prikazuje samo pojednostavljeni prikaz teksta. Dobro, da se vratimo u uobičajeni prikaz. Ono što je još bitno naglasiti da bi korisnik sebi olakšao ili prilagodio okruženje, još jedna zanimljiva kategorija unutar kartice ili taba View je kategorija Show. Kategorija Show ima samo 3 opcije za prikaz dodatnih alata prilikom uređenja dokumenta i to prva opcija je Ruler, koja je ovdje aktivirana, sad ćemo je deaktivirati. Ona će na vrhu lista, odnosno radne površine, prikazati linijar ili ravnalo ukoliko je ova opcija uključena. Evo što vidimo u našem slučaju. Druga opcija ispod je opcija Grid Lines. Grid Lines će prikazati kvadratna polja preko cijelog dokumenta. I ovu opciju je zgodno aktivirati ukoliko nekad u toku svog rada radimo sa ubacivanjem gotovih grafičkih simbola gdje treba izvršiti poravnanje horizontalno i vertikalno, tako da nam ovo dođe zgodno. Ono što je najzanimljivije kod ove opcije, ukoliko je aktivirana i vi printate, odnosno štampate dokument na vašem štampaču, ove linije se ne štampaju, znači one su nevidljive. Služe samo kao pomagalo. I zadnja opcija u ovom slučaju je Navigation Pane. On će prikazati navigacijski izbornik s lijeve strane dokumenta. Evo ga, sad ćemo ga aktivirati. Tu je Navigation Pane. On u sebi ima ugrađeno pretraživanje samo za pregled, odnosno navigiranje po dokumentu gdje možemo odabrati prikaz po headingsima, odnosno naslovima, stranicama ili rezultatu pretraživanja. Zadnja opcija koju ćemo danas objasniti ili obraditi je kategorija Zoom. Kategorija Zoom, u ovoj kategoriji utječemo na način pregleda dokumenta odabirom opcije Zoom i tu određujemo koliko jako želimo zoomirati ili odzoomirati dokument, odnosno povećati ili umanjiti dokument. Evo ga, tu je. Odabirom opcije Zoom aktivirali smo prozor koji nam pomaže da odaberemo neku od ponuđenih opcija koje su unaprijed ponuđene. Znači imamo pregled zooma ili povećanja na 100%, što je standardni pogled, 200%, 2 puta veći i 75%, znači malo manji, ili da upišemo ručno onoliko koliko je to nama potrebno. Opcija Page Width će prilagoditi zoom tako da se radna površina, odnosno stranica dokumenta, proširi skoro na potpunu širinu ekrana. Text Width će prilagoditi prikaz na širinu teksta koji se nalazi u dokumentu, dok će Whole Page prilagoditi zoom da cijela stranica stane na ekran. Many Pages će napraviti veliki odzoom, znači umanjit će kako bi što veći broj stranica stao na ekran. U ovom slučaju dokument u potpunosti gubi čitljivost, odnosno sadržaj bude presitan. Ukoliko se vratimo u kategoriju Zoom, vidjet ćemo, znači Zoom 100%. Ova opcija nam vraća dokument na 100% razinu zooma. Opcija One Page
Multiple page su kartice za brzu promjenu prikaza samo jedne strane ili više strana, dok će kartica Page Width prilagoditi zoom razini koliko god treba da se stranica dokumenta proširi na potpunu površinu ekrana. Dragi učenici, što se tiče radnog okruženja i prilagođavanja programa Word korisniku, to bi bilo sve za ovaj put. Hvala.